Amoro dano my platform ya andong biar petek niya alego ni ngat mangele mo mabe ko translating sidong ko ba ko chwala YouTube dano weng ko nge ya an alo eloko balalo ma president ogolo order ni balalo umier kongen go gen go dokane go ke iye ke team verification then kila ngaman ko duk kan ma o wil chanyo pa enta balalo pitika yi an gitika timo bene kupu dong now an concern ma mega no long ticket enemy pienne kimi lok bot moyni moy gen go chet ko koñ balalo ke wadiang balalo ko ko chere ento en monya chiel ene kombete gitika winye ke balalo gidwa ko diango chien makitika yero migidie ene kitika dwa ko ne okelo tinigi chi ene dong nyuruni diango chiero ke diang futie because migidie for nyal. An order is very clear ni balalo omiara ko kongdong ato pengo balalo petika dong lega na ono tieni ka ono twere because riamo balalo ne enedong odogo business bot do dire moñ mageti kati ilok meriamo balalo ne piene ka ono po bere business bot ge ono ko balalo dong pere wa chawane no ko mo ke kan be dong pere alego ne ono ka twere CMI ko chiat katimo investigation ikom jomatika riamo balalo in northern region because kapekete ene chi balalo mo be beru pere because ka diang tika an kom dana be peka chi dong verification be timani ni so mono lega na ma tam ne alegi kauno twere CMI ko chere ko chako timo ki kwere ikom joma gitika riamo balalo because ata business tika time for example charo ko la loge ke kwanyo bien ke duo ikabira rio mapare idingum village any dingum village eni ko la loge ni ena ke kwanyo bien ke duo ikabira rio ya kula rio mapare migi bien weng makage PM chi ke chat kuno direct gang pa la diet ongom Livingstone chi ke pen enongom Livingstone ne eni obitite ujame weng matie dog bi cholo kanya diang ti ye kabera rio ne ene makichwalo mamuny ke koma yugwar diang eno dwako gene now inoni kom engom Livingstone ene balalo ko betete ka kelo lara ngom madua ta ngom pa ngom Livingstone ko bete chawane ketika malo suru balalo ngom pa ngom Livingstone ke kelo ko beti balalo ene dong tika beri ye wai chawa ni mawalo le diang te kuno over 600 madiang pa balalo inoni joma gente kalar ngom pa Mose Livingstone ena gero winyeo kisam tumusime sam ni karong tumusime sam monyo gwar bien pa tumusime sam chwala waho gen dong gebi losing ngomne enio monyoti yo achiel ma omiera gene tim gene no ngate mo kuchung ni en wilo bien pa tumusime sam woeng che tumusime sam winye ke Ochieng Julius Peter ma ochung mebero MP por primary election ene go timo deal ne ene irom malamal ma kun karata chimo ne ochieno wilo dieni woeng no bero deal magotimo wek sam kumete kibere ngome eni gen pay losing ngomne eni ma deal eni noni LC1 me area
yo joro ti ki ngechi e LC3 ali ti ki ngechi e ya meno gin matika time madiang tio ingom ni eni beo ashama ngom pa ngom Livingstone maloke beti kot wise chabani kom entu musime sam ene tika supporting site me community chare me mai ngom ni ene work ene me te kiberi ngom ene an meno do chao complain ni chilling ma endi bali court dong duong ma pera mo a ke ngom ma ni ngom dong mege officially so ka ene dong tika chungi court chalo en tu musime sam kon en ngom be pinge wa background ne si undo nen gina tika time because pele balalo ene magio bieno ki yo mabe jone ene ko bieno ki yo ma rach mo timo atwajiti i junction mo ke ken inoni recently enene food diang balo champa gang pa ngom Livingstone weng diang pa balalo now make cher ke reporting bot monyo bieno gwar diene ene wai chare chul mo ke ken pere kon inenen gena jone tika timone so joni tika creating ko diang lara ngom kiti maranyi ikom dano timo aranyi iporo padano mage wajani diang ijami chalo la bigi le gene lu so ene ini twar beri community ne ene pegi mabe so balaro gen gugwa kama konye pe